wanama ikao si udunga na harima zimbawa za matangazo zino si ujabanu haujaronesa za fikra za hatu harima baadhi za masala riutajia leo harijemanu hara suala ikao ça commence à devenir un peu préoccupante. Yo wajibu huliho walikubaliana uka haina zijofaidisha kubaliana uka na haina zijofaidisha wana wa Komoro wajiunda harumwensi ya Faransa au samahani na gapel tsaina abonge Renge shoba shinu skale wenu jero nese swala ikao galendao nurenga usoni harmwensi ya Faransa na holiho rirenge ahadi ya uka umuhimu hatu dokari karibunu wa Komoro ujare shele zizane eza dunia hauka eza dini izo ngizo no wajuku wajujo uzamba hauka tiono Ustadh Mohamed Kabir hafanya video hadhukuru ala hilo abange ngamwinvite mafundi wa dini walio harmwensi ya Faransa waambe za dini watu si wa dunia hau walona mba ustaarabu waambe za ustaarabu baadhi ya ngabsuala ikao landiso heyaju ngasa takriban mahamili wan ikao tiadi simbavi mimi ambassadeur wa hatu wa nchi ya Komoro jumron Faransa hanadia effectivement ha tsawa mara zinji yafanyeze nogo hizo shaho silamu wa hatu ho Komori wa hatu kajazifani nandele suala la uka ces derniers temps ngabo tartibu yao juu ya ukana kawonusha wa Komoro maisilamu ikao ngwanza wanjie harmaje hau ngwanza yoti je shamsujua inu khulu kahindi nunongo hindi yangu habasaino Komoro wanza ifanya nandoka wadotowa zemaiti zaho wa Komoro zadishwa hunu baada ya mahamili miraru mine harimwa ndau watowe ziba tendeza dzihwa Komoro yani mbra sahafu hadzihwa wabiri maha ya uwaza hata wandu kwa jadiwa zemaiti sha wandu abasani wadumu njia zindwa jina wafanya undogo zindwa jina ye zendogo hizo zinjia ya ukangabo wandu ikao ngwatanteo ama eshiblokeo ndoka kablia parce que si kashia manti ya Kiislamu bien sûr yabo kamdu ha décidé wanzoendea yabe wanzoendea towe maiti ya ho kaburini yendea jima mahala nhundwa jina Komori au nchi ndwa jina wa Faransa kwa nao haraya parce que yo droit et que mru hakafu hawade wa ushumpia ani maladie contagieuse yabo yo na dure ya 1 an et que en naibiri ndu jonde wa mtowa ndo mzie ndwa jina et ka kajafa hawade wa ushumpia maladie contagieuse yabo hena wakati ajoka ufanye demande ndumize procedure normale muto joinda renge maitia hende jima la ndwa jina ama ishko bloki loka haina koria mwana mkomori lo hunu mbiafa Faransa wanjabe wa Komori dia ziwa yabo lazima warohe autorisation certificat d'inhumation ikawo yo roha harima ya ambassade ya Komori junda hunu Faransa afikiri shadi shazia zanongoze stofanishi shana sina mahamili banu wa Komori fami bandu za fami na nusu ya miji ikao masikiti fundu na yoda uka yemiji yongyo na mijika ongyo na maalim ngyo na mafundi ngyo na wandu wa jwao dini ngyo na wali yo harmwensi ya Faransa inu bwa ishauze nongo hizo nchuto za barindi ni batofanisha reaction shawadaza ngwa buli yao ngabo nusu ya wandu au nusu ya fami kao ngwa hutaji yao ya ukawende wa towe wa exhume wa renge ye mfuwa hao ya sadziwa runa na mahamili miraru mine ya ukana yendea dzihwa Komori
nusu ya hao wafu wakatoa covid ngamjoka abo kabata namna ya kamdwa baiziwa wajishwa hunu nusu hao wahafa avant ya covid na wahafa après covid mais ça date déjà plus d'un an plus de 2 ans ya ukana hari mwanza udarengeze maiti hizo wazitowe ho makaburini ze maiti hizo zende za jishwa Komoro ndongo ikao mtujua kijini hakantu aminike dini ruhusu shaka mtu hamba ikikomoria hatu neku economic iloba hanu yabo ikao ngamjohenda mwadunge video ya Oustaz Mohamed Kabir à partir ya 20 minutes, à partir ya 19 minutes, parce que vidéo ifanya 1 heure, on ne sais combien, à partir ya 19 minutes, ya kahuifanya harmoshen ya RMC, Mohamed Kabir haonesa harimwe cadre économique, ndongo hamadi izo kanga ndozi fanyishihe, neka garanza uri conserve maiti ya hatu umahalanika ndo yadishiwa harimwe Faransa. Leo ikatifiwa nedu zangu ne mkaribu mangu si prefere ni mzihe hunu Faransa hauze circonstance que tu ni permette ukanimbahiza nda Komoro ekasa jihonu mruna renge unyongo ya tsotse manyo ya ukana nsuwa na ambassador mkomoro ujukabanu maiti ya sayadziwa yafanya mahamili miraru enda mitsano ya ukaharimu ngondo ya itowe sous prétexte ya ukaharezi bazahe mfuwa henge joka henda zatilo mro arjo eleza ye kote hiyo halafu mrungu bia towe ye maiti yahe ya rudima muyandise procedures zinrwa jina hamadu usiku ya hafa ya ukana maiti ila nguibeho Komori yende ya dziwa hula nguika uha masikitifu ekaru anzari kensi ritunde zeku ziko kabo ziko udungi yabo mrungu yelewa ya ukana hamasi wa Komori sikarengo wakati raanalize rawaza shasi tsodote deza zila za shikomori za hatu ho usoni mfuangu hadzi wa Faransa yabo fulani mujamba bo njakana zemwaye yabo utengwe ninga mjorongozi wa nai yabo ho wanduze ngwa johamba jawu yabo ani shode shikomori shahatu mais ekamro danze yanjie harimaze site officiel ziko regularize ndongo hamadizo hawo harimbreda jironsenya harimeze commune mungu yelewa ya ukana wa Komori wenji wala harimwentinu ngaramiwa nrabo ya ukana ezibange ezjoutolwa zedeza tulomro yabo kazi tulomro ngazjorende ha vu halafu ngazjoda nimweleze ya ukana haina mru ya sahafa harimwa ye mahaya mengo miraro hama hamengo mine ya mwiso yu ikao waenshi hunu wakati wao wazaza hatunu wababe hatu waenshi harimwentinu wakaya wakati ikao hatemazamo kabajaka mazamo ani kabajaka kare musulman ani kabajaka mahalani haudziha wanda maisilamu abuyo yomijika mishashi halisi mahamengo mine ujahunu abasainu haina mazamo je dis bien mazamo menje surtout mijimi hu kawa Komori wenji wa anshio wato prepare wa ekare musulman e maharana ni huja ze pompe funèbre kabajado ka pompe funèbre musulman anda onako shuhulianiha ne maiti waihose wairengeze waitartibishe waitoa waibali ndo morgue wande wairengo morgue kanye dziwa hunu idziwa kanye ndo aéroport waibali ndo aéroport parce que tout est encadré ze pompe funèbre kabajaka pompe funèbre za maisilamu abasa ni ze pompe funèbre za maisilamu haina mjimu ze pompe funèbre izongizo yemi jimiti tika ukabati pompe funèbre musulman shangwa jwa demande pompe funèbre zijihundra au Paris, Lyon, Marseille, Saint-Etienne wa déplacer wendi wafanya ili yemfu ya dziwa hezenzia za Kiislamu. C'est pour vous dire ya ukana ye esprit ya ukana ye zibanga jenda za tola zende za tulomro ze komuni hatu wa wanduka wafanya ekonomi na wandu wafanya ekonomi
haruma crémation hau incinération ani doutia mro kor hau hotria mro ziba zo wakute ya un peu plus cher parce que yongendao ikawa raunda wartowe koria ya bongendao à leur charge na boze commune ani yo c'est une question économique ze commune wanza wafanya économie yabo kwana ujawarenge ziba za haho juste za njia mna trotteur hawamna sakado ziba za joda wende walibe plus de 4000 euros ya ukahari mwenda wazitembo yabo ze commune ngwa jireserver o yabo sur l'économie ya ukana non ça sert à rien rende la renge ziba ririto 4000 euros ha 6000 euros razitembo pour que libérer Kaburi. Et namna zanoko zikofanyishia kwa harma video ya Mohamed Kabir hazoni sanro rimwambia nikaba sainu yale pompe funèbre musulman ngwa jwa ya ukana ze pompe funèbre ngwa jwa ya ukana mwanda muislamu katilwa mro ze organiza hezibaza kazitilwa mro yabo ngabo ila hikma ya ukana ze pompe funèbre ngabo wanadamu muislamu ngabo ila hikma ya ukana ikaw muda wakaulive kujaliba shaze pompe funèbre hawe commune wendao watsimbe bala harmale kaburu la watriye maiti rojina gwaone namna wafanya weziba zila ikaw nga pompe funèbre kawe yeziba wouzi hanti juste à côté wakaza kaburu jindwa wakaza cercueil yinrojina ngabo pompe funèbre ikaw wou kaze cercueil waholele alekafu wabaya wakaze zibabo juu waruda wajoholele ndini pia wabaya parce que wanda maisilamu wajua ya ukana zinu zibaza maiti ya hafa ya kabano bon izibaba sainu certes inu namna ya ukawando conserver le kaburi sha emunyi le kaburi lilu kaja stehi sharia sha henzi sharia sha himazamo ya henzi lazima le kaburi lirumilwa shaba tunga sina ula usilamu kechubi jeziba zinu rizirumie namna ikaongeza ndao kinyume mwedini ya usilamu amunge ila esprit ya ukana ezibanga zendo za tilomro yabonga rito wao ritsaher liberbe kwa rizende za dziwa izondrabu dode suala la handani ze commune wota namna wa hudissuade ili uja ulive ou renouveler ce qu'on appelle la concession voilà ma concession dit la concession funéraire wa hudissuade o ani wahushangazao wa samahani wahushangazao ili ukonserve ye contrat ya ile kaburi lao ni maiti yao yonde le suala la handani suala la bili e kama ndo anza kufanya ce calcul zaho wanrika o hare wanza watowe ye maiti yao wedewe die Komori 5 ans 8 ans après et faut la dire bala bahari wa walibe ikakwa jaliba zimange chuda za twamro zona bazibake zina twamro et deux ni wakomori mnishiria o ikamo ndo anza kufanya ze calcul za uliba le kaburi là parce que le contrat ya kaburi au début il doit qu'à 6 ans il doit qu'à 6 ans renouvellement 15 ans et 99 ans abasainu gyo 5 ans 15 ans 50 ans, hau perpétuité, durée illimitée. Bahi, et quand on a wangaliye, zeku, ziko ukao, ani, de riali, iko rumishi. Yauka ufanye contrat, yauka na mwanze, maiti hangu wani, baksheba nu 50 ans, le kaburlin litikomelo. 30 ans, le kaburlin litikomelo. 15 ans le kaburlin litikomelo. Hau 5 ans le kaburlin litikomelo. Yo contraika o varie entre 1000 et 4500 euros. Ça dépend, bon, ça dépend ne miji. Si doma la pia, ça dépend ne miji. Yo ti contraika o wasuli yo jusqu'à 5000 euros ou 6000 euros. Alors moi je contraizo pi. Par contre, et quand on a un wato weziba, parce que quand on a la cor, parce que cor ça qui existe.
après 2 ans we koronge bahinge yabo izo ziba bahende zibakishawe yabo ekawanzo doato we ziba ye procédure ya handisa ya heze dossier ngolivo ye pompe funèbre ngolivo ye nde atolo ngolivo ye cercueil ngolivo zitilo bala ngolivo haya wandu wenda huleze bie za mrumzima mishirika wote mrumzima sha uvantara wa shikomore awoka waili hawararu ulivi ze bie izopi kwende komore wanza dodo vura tahalili na mashaka pia ma pesa pia nga wasilo jusqu'à 8000 9000 10000 euros kojo baba sai nous bie za wasilo ici za wasilo zitokomele share ya bongo jujajuru jusqu'à 12000 15000 euros na bala hujoliba 5000 euros hau 6000 euros ou que illimité le kabula que no paro de komelo atse galjo komelo ka kutula entretene kutuja walirengeza kutuja wahunwe masakala ya Roma bavuni kutuja walibangu walirengeza ili wakati commune wajo intervene sheka hulivile kaburila hungilo illimité à un prix qui ne dépasse même pas 6000 euros je pense voilà ça va mettre les documents là à un prix qui ne dépasse même pas 6000 euros attends voilà à un prix qui ne dépasse même pas 6000 euros yabonga uharma illimité le kaburla keltuko melwa ngawe makini kuna uja udoha dalo ya karezi bazahe mfuao gazedo za rengwa zeliza tilomdo alaikum salam ya ukezi bazahe mfuao gazedo za rengwa zitilomdo sikifu abonge ikabwa zala ngale sur le coup ngari wonao yokana hoenda wato weziba za mndu ya isahafa ye procédures et dossiers pompe funèbre ou les cercueils ou les jao haya on doit les billets kai hu revenait ou ye double et ka wewe hu décide kana bon abana basaini we mzee wangu hawe njoba hatu hanargi wotsange kifami bala relive pour une illimité, une durée illimitée. Ça veut dire que le kabula ukenda ukomelo. Haina fumbili ujonda nafasi au haina mtu akome na tarujo nafasi on doit liveya ou nettoyer ou lirengeze kuna hunda mdia utabishe kuna hunda mdia uzingamanye kuna hunda mdia udéranger haukanga we harima ces conditions. Leo masala sisi wasari juzi sawo ya ambassadeur kwa parao abanga to certificat d'inhumation et ya fando haya fa mzemla jao e wafu nsundai ha wafu ila 2020 de hafa shanga ranzaori rengeze ritowe ye kor ye ziba rendera die komori parce que ekaido hanzai bakshabo ngwajoja wabwele kaburi wende wabise ziba na boyo usilamu yake au moment que c'est faux harima ze commune. Et je lance un défi. Kabati commune wa dohere ya baruwa ya ukana ngarendora towe koriaho. Ardora towe zibazila. Redera zitemdo. Wa uhere ya baruwa ya ukana nganzo urenuvele ye kontra ya hao. Hauka isai wasuli a terme. Warudawo tena wuhuni kamhula. Chibala nati ena edemi. Ya uka ujaujibu urenuvele. Et quand wakati wawiri kujaja walivaza 16,000 euros au 2,500 euros wakati wenda watowa yeziba wende wazibe hamala ni hamba ozuer hodo bahano yeziba ziko hantsiwa shau kwa zitamndo hotamndo ilada sio komo redato jitaho chwani hotamndo izo deze fami wako udemande wako ufanya ya ukana rijo hanza ye kore hatu itilomno shawala ya sayadzihwa wabirao muda legal ye contrat wa renouveau signé contrat ukana signé contrat 15 zabira watuja waliva ye commune wohere ya barua et d'ailleurs haina maha wohere wa barua hwesheleziziwa utijodi waza bahi ekao maha contrat ya hisa wohere wa barua worudo abutena hunkazizwa mna mhula ya uka uje ujiregularize a partir de là kakujaja wajiregularize yondo wakatezi bazitolwa ozivewa harima mahala nomba ojuer c'est des ahantsiwa ya
parce que c'est commune ngojo yokana ye crémation au incinération kotiamdo ngas jo wa revenir cher zo wa revenir trop cher na mko tsone intérêt ya utoa 4 000 euros 5 000 euros wende wa teziba mdo pour gagner quoi? Parce qu'on wazungu on heri choix toa on wazao jo choix ko gagner pour gagner quoi? Ya wo préfère ya ukana wa hudisiade wa hushangaze wa hupuste hata uje urenouveler contrat yao ubakishe ile kaburi la hedhamana wao watusi wa Komori rijanga tsungu hadayo wandu hunu ya ukagejo da tomro et pourtant c'est faux. Et quand vous avez un contrat il y a 5 ans 15 ans 30 ans ou 50 ans how durée illimitée et quand ils ont kuja honorer ces contrats izo le kaburi langel jorumilwa shey namna li jorumilwa yezibaza he maiti yaho kazina utomro parce que harma kaburi yaho abasainu wo maisilamu ndo walo yabo harma ze pompe funèbre rasirenda oradie yabo yezibazila swanga tsomo hantiwa juste à côté ne cercueil ya nyumeni ya tilwabala hau zikazi wazivambwa nguo zikazi wabo juma cercueil kaona tiamba kafo ikaza bo juma cercueil wanu wafiniha zibakisha bana apo bahati ya heze maitizi lazo mbilinga George dombo adwani family adi rejohutajia s'il vous plaît mafundi wa junda wa harmantini makanza manozadi na ukamitizichi e mafundi warabia ya hukuma samahani ngamnusomea katika ushili ya olafundi na kanamuzisa ya hukuma ikayo juzu haweke juzu hakaunika hanika jawabu shaba mujorejea janike jawabu mjuma ilu yanika abonge rejohutajia e mafundi watu mjitamke harmale sualali hauka e fenomeni sange renga usoni simabianika eshabloke dabu ya ukana ya ambassadeur wa hatu hambaka na uka tayari ya sinye katiba ya ukamfu ya sadiwa mahamitanu huno maha 20 ya sinye certificat ya kemruwa ya ruwa ya tolo harmale kaburilahe yende ya ziwa Komori hauka yonge ndau kinyume non konti watu wa shikomori abonge eka karija jitamka rajua ya ukana emaitinu ilazimu idzihwa Komori wandu wafanya haina zofabuga jalabu sana mijipi ya mwanoze assurance za udoba hizi ze maiti zaha iwanzo ajiswa hunu ya vungu ujojishwa hunu wandu wachenda hata maudo rabaka na rdorto maitinu rive Komori waka izono ngoikao ngazjoinda wakati deja sangazen ngazela norenga ampleur haina mnungu tabaka ngwanzo dato emaiti ya henda idzihe Komori ngwanzo dato na hoyo keiti maiti izoziba yabuze phrase joka urumishi yao ngazenda uzake ye double ya uka eka wewe hutoliva anjire illimité ya ukana ngamtoliva bani abo bahinsi na ureje banu tena amjodo huja juste njanerengezale kaburi shabule kaburi linkal na ukomera tena haujo kana ngamlibo 50 nike tranquille et de plus harmaze commune wakama un peu prudent parce que ngwa elewa yokana ekakoro muru ya jadjwar ma commune ya hao wajirande compte ke mruenge na ma héritier ngena wana ngena mrumshi ngena wandu ikao wajuhanza waje wado zuru le kaburla waje wado waje wado tunda le kaburila hao la hahe ze communes gizoma un peu prudent wa préférer wa ufanye pression hata ou renouveler contrat ya he concession funéraire no wanu watsende harima procedure ya ukana wanu wadaba watowe ziba wazivehe harima emajumba yeziba za mfu zikwenda zivewa eka emunyi emaitila hawe munyi le kaburila kaja renouveler ye contrat ya tibabeba ndanzari kensa ma question za husiana ngajala mwanama fundi mistohi Abdillahi hawasulibana fandu za sociologie ngomfikiri bese mujo shidarimike ndafikira harmale suala linu parce que wanu mwanama mistohi
nga sarwa suala kao ces derniers temps il y a un phénomène qui grandisse humu Faransa ya ukangabo nusu ya fami harimo miji hatu ngo harma procédure za utante wende wadotowa yeziba hawa exhume mriasa yadziwa ngasina 4 ans 5 ans ya ukahari wanza warwa mbali wende wa mzihe Komori eshkomori shatu ngamjokana yo risa hau yo kejuzu echidini haunchujua sha gami harma ye coût financier parce que carbon zarangali harma ye baba harma ye document lo nyoban chokanga mjushida mone harma ye ordinateur harma ye document lo nyoban in voilà harma et document lo nyoban harma concession ani gabo eno la durée, type de structure monumentale, ville, Paris, intramuros, nombre de mètres carrés, durée, 30 ans, prix, 2461, 3600, Hunu Parimjini, perpétuel, 11532, Ani. Ça veut dire qu'abo, zinongoika ngas Juliani hao. En fait, je pense, zinongoika ngas Juliani hao. Mais la question que je me pose, d'où vient ce phénomène? D'où vient ce phénomène? Yokana mungu tuanza mrasaji wa mahamitanu mahamiranjaru mungu tuanza endea ya mhunu we ya mtowe ho kaburini ya mmedi yokana ngamodona mjihe Komori na balala mrasaraji hata rarato waze tahalili raisa zemongo pia za sazahisa shari tujeshi Komori shatu ngaranzori mtowe bari rione ma Algérien wafanya bari rione ma Tunisien wafanya wadiwa zakabale ma Algérien balanga ma chrétien walo hula ngabo anduka wi s'en fout ko uma ateo kwa tina dini ngabo ani ntujua shawakati za ndongo wizo zojo dusamrumu mbuto kanza fikiri hata bado juzi sabani za jirindi ebaso Komori rende hala ni yaukana garijua yaukana haungoma convaincu yaukana harma ya administration ya Faransa que ça soit harma administration des communes harma ya administration ya des ministères ou mahala ni hopia a été notifié comme quoi le cimetière allait être rasé. Voilà, une famille comme quoi le cimetière allait être rasé. Michi jirasa nyembabi harma mjinlo no mjigunyeshio à la mairie sur terme à la ligne ou et namna waneleza ukana normalement et que ça hulibi contrat ya 15 ans ou je sais pas 30 ans 30 ans maintenant ça ningo 5 ans 15 ans 30 ans 50 ans et perpétuel et que ça hulibi huhisa ye commune wo para ani yaukana le kaburinga dola swala razelo swa harmando ngomi zika zanzi baba wanangenda bana kunangari wanangenda sio tangenda maranzi mangali baba attention bon arjole tsao soni wo jaw hambia helilo parce que et qu'est-ce que live contrat ya heli kaburi hisa zenongo pia hisa shamonga wena ye obligation wewe haina usiku aitihana usiku inafase ya haho le kaburi la uli entretene ani uli entretene je et an baba hendi yemiri les herbes parasites il a miri ko yoma bavuni uje udohunua unetwaye le kaburi haina wakati wa ulona nafasi ilile kaburi likana image njema yokana le kaburi lingali entreteni wao et quand pendant un certain moment emadhamana wahe municipalité namna aneleza wajirande compte yokana le kaburi lingali tu entretenewa le kaburi lingali tu rengeziwa le kaburi nilo lirenge place wo ujwa uheri ya barua yokana le kaburi linu ngari limeteu à disposition il y a un autre corps et ka islamu et ka kare juif et ka kare chrétien et ka kare chinois tujua al muradi wo informe kana le kaburi linu
Gar le mettait à la disposition parce que les kaburi kalitoa entreteniwa, ça fait un bon moment, li change couleur, li hea amani, li kaziwa anitama, amande makaburi mbabia watu, li hea amani, kalitina suraya ya kaburi mjwe mazamu ya Faransa, ke mazamu ya Faransa yu hama mraba hindi, zone pavillonnaire, yu hama zone pavillonnaire. Ani, lazima ile kaburi ili entreteniwa. Yabo, haina wakati, namna neleza, haina wakati wa konstate hiyo wa informe mwenyele kaburi ke mwenyele kaburi kaja reagisse waruda wa informe suivant un délai ikawe délai muje parisa harma e site République française moi site service public vos droits démarche plus simplement ou informe Yaukana, le kaburi, ça fait un bon moment qu'elle est entretenewa, merci de venir l'entretenir, merci de faire ceci. Et quand après 2 à 3 relances, toujours kama tafanyisha réaction, wakati ya ujiruhusu, namna ndeleza, basi ujiruhusu, rende, nettoyer le kaburi et le mettre à la disposition ya mrojina. Yode namna mimi naelezi. Shangam amini ya ukana, kaburi li entretenewa, li répondait aux conditions, li lo sous contrat. Yabo olamere wa sûrement sans wajokana vanhu ngabo mundu kangu jobano haina usiku c'est la mémoire d'héritier nous sous forme ya mémoire kwa jato ji permettre ho tsoenda waraze kaburi jao complètement ya tukartongo li razeba wajuta hamala mundu jina wafanyizo anzabu wafanye shauka utenda wali razebahi yabo yo vraiment ntujwa yo ndongo hindi yode namna imamzadi uwe yaneleza kawede mzadi responsable wa eze zimro hamanizo harmwe commune ya hatu haneleza helilo yabo justement karibu anabe helilo yoka abo hambilo akali kaburinga dola razeo tujoka hambie chatongeza parce que yabo sema ha notifier la hambilo e chatongeza ya na hunusi wa Komori sina udiro parce que fundi Mohamed Kabir hazamba harma video yahe kama ndo wakati mjana mwangalie sina udiro kana karere wa barua surtout barua ya husiana na ya husiana ne concession funéraire sur Komori si karango wakati rasoma raoner Zanzibar parce que haina automne de barua hizo zo waswili ya mrulo dhamana wa kaburi harma commune haina mru yo ero barua hiyo ya eshere zizi wakabalanga wana kontra iliona mahakadha wana basani usahunjia harmo wa mahawa bili yabo dojipanga ekango jo kaanza urenuvele hauka kuna kaanza urenuvele ani yo de namna zerongo hunu wakozifanya ndio nakozi shamimi wabahanu mimi ni washihao au bahanu mimi ni jibazeo c'est le fait ya ukana wimba sahafanga sina maha ya wazi garendao do informe wano ya kabale zibanga joka utolazi dezatilwa mndo wawe zibanga joka oregaze parce que ekezi banga dezatilwa mndo swange zikao ate frais wewe nde ulibo nwekao kuna uzifanya haya e commune kakutu hara e commune wanza warumie kwana uzita mndo wajo zirenga waziklase harima ojuer harima le jumaikao dubanu bakohensi weziba zaze maiti aize makaburi kao wa kwa jar renouveler contrat en la mémoire de la famille ou des héritiers watizirenge pia wandi wazilata abasainu harmaze service hizo ngabo maisilamu walo yabo harmaze pont funèbre c'est que des musulmans ngabo commune bambia commune ka wo préféré yeziba ulioko wazibe harmaye ze ozier tudie ze ozier ya majumba yao wo préféré juste wazihenti waziclasse à côté ne cercle ya nyumeni hawe maiti ya nyumeni ya jadi babala wazihenti juste à côté kaja ngombo wadu wangu jombe wawe naye kaja ngubeshwaze baraka ngubeshwabo deinai ani ngabo communica ungasifanya helilo kulio wajirande compte yakana abasa ile maisilamu wa wenji ngwa tisho Faransa na weka wadwanza wa continue system yi wa doti ya harmaze ozieur harma majumba ya ziba ngojeda tawakati kwa na place ngabo communica ngwafanya helilo ngabo communica ngwadungawe sharia à la lettre sha mimi yomina jutaha yomina juhutajia duka ridotunda parce que ngabo makaburi ngabo mazamu ya nyumeni ngabo makaburi kao
nga yabo haina kaburika nga la entretien wao nga hunda nao ne raba hindi ni entretien yastahiki katsutilwa tabuni ngiko yabo hata homusizoni parce que nga mjuu ya ukana ikamdu mzima ahunde occasion zifanyishia ikamdu mzima hatsobuliwa wallahi komoringa mjodero wa maserke yaziba haina mbugu janza dato we maiti yayo banu iliyo yaibehe komori haina mbu haufahari wao nsujwa unu fahari nsujwa unu staarabu nsujwa je ne sais pas almuradi ngarjoka zo lijuhuja awenge tijuhutajia rukubaliana ya ukana haina ujuhundwani ni ajali hunu yapodo bahanu Mwenyezi Mungu yajalia yalale Mwenyezi Mungu amjalia kalale hunu na kulalo hunu ibakisha sirlona mu engarifanyao ili regarde memoire ya mzee wa hatu au mwana nyasi au mwanzani watu au mzaza hatu au kwa watu regarde memoire yahe no regarde memoire yahe doka regisumete harmwe sharia shiregiseo imazamu ya Faransa ngardoshi dari ritsange 13,000 euros au 15,000 euros redera hungu ratowe mndu ya sahafa uziba za mndu ya hafa rihule cercueil rifanyeze ze demarche ufanyeze nogopia rihuleze billet rimbaize komori ravure tahalili na tijindi shakarna ruhunda karash dara tsanga rahunda 6,000 euros au 7,000 euros raliba pour illimité wakati rujukana ujukana nafasi mjoda bukaburi juwe dali rengeze yali hamadi namna kufanya kiislamu nato kikimoriato ngafikirio de message na kawanzani nibe parce que ikakarja rongowa je pense yakanga wajuja wakati haina wanu wajuju jishangaza yezinu yodi mana rakawanzara ngo wakati unu rejera mbabi titi harmoni suala dinu kanga wazanyu menitsena ngarjore jelana marhaba menjona barakatillah